Kanisa ya St John Rugazi Church of Uganda Greater Mbarara Deacon Obwebeembezi Nkore omukoro ogu gwatandika no kubatiza bingi baruga omudini zindi okwegita adini y'Ikristaayo. Boyimu kubatiza emigenzo y'okushitamiza omubuurizi Kenneth n'omujuni Antebe yatandika. Yabara munonga Owishimwe Kenneth twine omujuni twasa ibishumuruze ebi Imana baniga ibe yawe y'umubuurizi wa Rugazi Church of Uganda umuzina rya Tatito n'umwana n'umuyirubera akorere n'umutima mulungi ng'abakorera Mukama ti ng'abakorera abantu kama wanje abantu aba kandi muhereza obuhanga yagesemu koraranga n'umutima mulungi kandi mukorera mukorogo bengi tebatuma omuri abeemezi b'edini abanyabutegetsi n'abandi bingi Archdeacon Greater Mbarara rukiga okuyahereza. Omukoro gwawa n'okusiima kwa Kenneth ahabw'ebyona byayikireho. Omuganda okurwa muri siti ya Bushenyi akiro kya Bikira Mariya abanyedini bashabira bikiriza okweza amaka gaabo. Ibi n'ebindi bigambirwe omu kitambo kya misa ekyebembirwemu Reverend Father Evarist Mutambi omumurisa wa St Kagwa Parish. umuhongere umutima gwawe umuhongere kutinisa umuhongere kukuraguza umuhongere kuretera utagira businge tushabe sana zamani nyingi kuria mbihaga lito ya Josefu na yagiro na mutabani atugambireyo Josefu misa eji eichirwemo abeebembezi batari bana bamwe kurwa mu Bushenyi na heru yawo. Omugenyi mukuru abe Engineer Silva Mugisha MD wa National Water and Sewerage Corporation awoshabira bikiriza okureba ngo bajumbira on program za government near parish development model. N'ekiro kikuru ky'omutaano ahabw'okuba nikyohanura bashabira n'embibo kandi ekiro kikuru eki signifying the importance of a woman. Omukoro guhendie Reverend Father Mutambi arukusima Mukama Ruhanga abukumuhwera okwisa emyaka 15 omubuhereza bw'edini. Our TV West ndisenyomo Gideon na Abraham Muganzi.